I dobar dan svima narode i dobrodošli u novi video. Ovo će biti video o tome kako da tinejdžeri mogu da zarade novac. Sve što budem govorio reći ću 3 načina, a sve što budem rekao iz mog ličnog iskustva. Prvi način jeste rad. Šta to znači? Rad za nekog drugog uvek. Postoje razni poslovi, razni fizički teški poslovi, manje fizički. Sa 16 godina po zakonu možete potpisati rani ugovor, možete se zaposliti negdje da radite u nekoj pljeskarnici, da okrećete pljeskavice, negdje u nekoj sandvičari da pravite indeks sandviče, zaposlite se šta god, gdje god, ako ste ispod 18 godina, postoji takva varijanta. Ono što sam ja uradio, što se tiče mog rada, je da sam ja krenuo da radim volutu sa 15 godina. Veoma rizičan posao, dobra zarada, ali se na kraju isplatilo. Što se tiče mog mišljenja, u volutu moje mišljenje je to da sam ja bio spreman i uradio sam tako, da sam ja napustio srednju školu da bi mogao da zarađujem od voluta više nego što zarađuju moji profesori sa fakultetom u srednjoj školi. Dakle, ovo nije savjet kako da uništite svoj život, ovo je moja životna priča, tako sam ja uradio. Dakle, u prvoj godini srednje sam bio 5.0 i onda sam odlučio da mogu da idem još 3 godine, da gubim svoje vrijeme životno, da traćim da bi dobio diplomu s kojom bi našao posao za 650 evra. Ili da idem na fakultet pa nađem posao za 1000 evra, ja tako nisam želeo. Da se trudim, traćim moje životno vrijeme još 3 dodatne godine da bi mogao da dobijem parče papira s kojim bi ja mogao da obrišem guzicu. Dakle, vi idite u srednju školu, nemojte zbog ovo što ja pričam. Vi pazite što radite sa svojim životom, budite odgovorni za svoj život, ali ja sam tako radio, jer to sam ja. To ne može svako. I ništa, u drugoj godini u drugi mjesec sam napustio, ispisao sam se iz srednje škole i krenuo sam da radim vrlo brzo volutu. Po zakonu ne možete da radite ako nemate 18, ali ja sam napravio nalog preko drugara i radio sam godinu i po dana tako. Bilo je mjeseci kada sam zarađivao po 150.000, nekada sam i manje zarađivao kada sam manje radio, zavisi. Sad više ne radim, sad sam odlučio da se bavim isključivo YouTube-om i da postanem veoma poznat YouTuber i da se jednog dana moja reč čuje. Dakle, napustio sam da bi zarađivao novac. Dakle, bio sam spreman da žrtvujem svoje školovanje zarad novca. Kažem, može se dobro zaraditi, bilo su mjeseci po kojima sam zarađivao nekad 1000 evra, nekad manje od toga, nekad sam zarađivao 150.000. Ja sam bio sposoban i više da zaradim, mogu sam i zarađivati 240.000 da sam radio 12 sati svakog dana, ali nisam jer sam nekad prosto morao da odmorim. Bilo je trenutak kada sam za 4 dana zaradio 500 evra. Tako što sam radio 4 dana po 17,5 sati i spavao samo 6. Bilo je takvi dana, ok, nije svako to sposoban. I bilo je 1000 situacija kada sam mogao da izgubim život u saobraćaju. Jeste, ali sam bio spreman, zbog novca sam to i rizikovao. Dakle, znači, prvi način jeste rad. Nađite neki posao da radite šta god. Ne preporučujem, ako budete nalazili negdje poslove u pljeskarnici ili u palačinkarnici ili šta god, oni će da vas plaćaju minimalac, to je 330 dinara po satu, to je, za moje mišljenje, to je robovski rad, to bi trebalo više da se plaća, jer vi napravite, ako radite sat vremena, prodate 25 palačinki, 30 palačinki, vi napravite gazdi vrijednost 1000 dinara i on vas plati samo 330, dakle ne treba ni da vas plati ni svih 1000, ali treba makar da vas plati makar više, neki minimalac, makar 500, 525 dinara po satu, 530, 550 dinara po satu, to bi bilo nešto zaslužno, meritokratski bi to bilo. Zaslužno bi bilo plaćeno, a ne ovo je takav zakon gdje je sat vremena 330 dinara, što je smiješno i što je, po mom ličnom mišljenju, robovski rad je trebalo više da se plaća, trebalo i zakon promijeniti da se poveća i ekonomija bi apsolutno mogla da funkcioniše kada bi minimalac porastao na 100.000 dinara. I minimalac bio takav i ekonomija bi funkcionisala kako treba. Samo malo da se zakoni promene i to bi tako funkcionisalo. Malo bi bogatiji, ili malo manje bogatiji, ali bi opet bili milioneri, da bi narod siromašan mogao da dobije svoje parče hleba kako zaslužuje, a ne da ga niko iskorišćava. Drugi način jeste trgovina. Šta sam ja radio? Kad sam imao, dakle, šta se to podrazumeva? Nađite šta god, ja sam se često bavio trgovinom, nađite koji god posao, šta god je bilo, neke stvari da prodajete. Poznajem prijatelja koji je sa 15 godina preko ćala i te poručio 20 ili 30 komada slušalica, preko AliExpressa platio ih je 5 evra, slušalice su bile one JBL i
platio je možda to 200 evra, koliko već bilo po slušalici, možda je bilo 5 evra, on je možda platio to 100 evra, 20 slušalice poručio, i on to preprodao po 20 evra i zaradio je dobar novac. Trebao je da prijavi taj porez, ali nije prijavio, preko granice nije ni platio carinu jer ga niko nije teo zezati zbog 20 komada slušalice, jer je to mala cifra i niko se na carini ne bi zbog toga gužvao da se tu miješa. I eto, znači nađite neku ideju što možete prodati, on je to na ovom pijaci prodavao i dobro mu je išlo, jer dobro cijenu stavio i mnogo je. I to znači, poručite majice, znači nađite nešto čime ćete da trgujete. Kupite po manjoj cijeni i prodajete po većoj cijeni. Dakle, to je trgovina. Jevreji su najpoznatiji po tome, nema veze što su oni nastarade u Drugom svjetskom ratu, ali ono što ću da kažem, sada što spominjem Jevreji, nema to veze sada sa Drugim svjetskim ratom niti sa njima, već ima veze što su oni najpoznatiji po tome. Jevreji su najpoznatiji po trgovini, uzmete po manjoj cijeni i prodajete po većoj. To je trgovina. I ono što sam ja radio, jeste da sam sa 14 na 15 godina sam bila jedna prodavnica u Beogradu i dalje postoji Arim Shop, gde su bile stvari u kavezima, oni su to kupovali na kilogram, ali su prodavali na komad. I postojali su majice, imali su više kategorija, u najbolju kategoriju su imali majice od 500 dinara, i onda isto imali su slabiju kategoriju od majice od 100 dinara, gdje se u tome mogu naći podcepanih i prljavih i razmazanih majici, dok i mogu stvarno da zađem maltene novih novcijetih majica. Onda sam ja išao da iz Novog Sada do Beograda vozom, da sam kupao dečju kartu samo da bi uštedeo, upunio jedan veliki kofer i ranac i nalazio stvari što su veoma jeftine, po 50-100 dinara, još su mi ispustili cijenu, i onda sam se vraćao to u Novi Sad da bi prodao na nevom pijaci. Ako sam recimo našao robe za 5.000 dinara, ja sam tu robu prodao za 15.000 dinara, znači sve sam prodao po 2-3 puta veće jer je stvarno bila ta vrijednost, ali oni su imali gomilu toga i oni su tako to jeftino prodavali. Ok, to možda nije baš najbolji način da vi budete direktni ti koji ćete da uvozite iz Nemačke, što stvarno ljudi rade, uvoze sa kamionima na kilogram i onda prodaju 50 dinara komad na nevom pijaci, tako tim pijacama, na buvljacima. Dakle, drugi način je trgovina i treći način bi bio rad preko interneta. Dakle, šta je internet? Internet je vid komunikacije preko računarskog koda. To je internet. I vi možete preko toga zarađivati novac. Mnogi ljudi žive samo od interneta, mnogi youtuberi žive od interneta, a ono što vi možete da radite jeste to da nađete posao preko Fivera ili Upworka. To su mesta gdje je ljudima potreba neko koga će da zaposle, da im radi ili video editovanje ili neke analitike ili neke računice. Dakle, možete naučiti neku veštinu i morate naći nekog koji ima 18 godina i napraviti nalog preko njega, ali vi radite na tom nalogu. Ono je da kažem, i također isto postoji u Udemy, da možete, ako ste kreativni, prodavati svoje kurse, isto morate naći nekog koji ima 18 godina, ali ono što vam ja kažem jeste da je tu jako velika konkurencija, tako da ako želite time da se počnete baviti, ne vjerujem da ćete moći proći, jer postoje ljudi koji godinama to rade, koji su mnogo bolji od vas i kad neko bude gledao kod koga kome će da posao, uvijek će da da onome što ima više iskustva, što ima više ocena, a ne vama što ste tek imali, što nikad niste imali mušteriju. Tako da to su 3 načina koje možete zaraditi novac kao tineđer, drugi načini stvarno i ne postoje. Tako da to je to. Eto, ja se nadam da vam svoj video bio svideo. Ako jeste, zapratite moj kanal. Ako jednog dana budem postao youtuber od 1 milion pretplatnika, bit će mi drago da sam ovako ovdje krenuo s ovim pričama. Ja vas pozdravljam i vidimo se u narednom videu. Veliki pozdrav i ćao!